Assalamualaikum sahabat NU. Keluarga besar MWC NU Kecamatan Penarun buka bersama di rumah Rois Surya Ustadz Maftuhin SUD di Dusun Bukit Maju, Desa Penarun Baru, Kecamatan Penarun, Kabupaten Aceh Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara buka bersama dihadiri oleh jajaran pengurus Ansor, Banser, serta Fatayat NU. Turut hadir keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarun. Acara dibuka dengan semaan Al-Quran bin Nador dan ditutup dengan makan bersama. Kamis 13 Maret 2025 dari NU Penarun TV melaporkan.